kolege iz Haba, život jednog fabričkog radnika dan u fabrici. Vi pratite našu emisiju Gilja TV na vrhu. Moje ime je Stanković, čovjek koordinator za posao. Kako izgleda jedan radni dan fabričkog radnika? U ovom videu prikazujemo svakodnevne zadatke, mašine sa koje rade i izazove u fabrici. Pogledajte izbliza proces rada i saznajte više o ovom važnom zanimanju. Hajde da počnemo. Definicija fabrički radnik je kvalifikovan radnik osnovnog nivoa koji je ključna karika u proizvodnom procesu, on ili ona je direktno uključen u stvaranje proizvoda u industrijskim preduzećima. Glavne karakteristike: radi u proizvodnim pogonima u različitim industrijama, obavlja fizičke radne funkcije, deo je glavnog proizvodnog osoblja, može imati i osnovne i visoke kvalifikacije. Odgovornosti: glavni zadaci proizvodnog radnika uključuju upravljanje proizvodnom opremom i mašinama, sklapanje gotovih proizvoda u skladu sa tehničkim zahtjevima, kontrola kvaliteta proizvedenih proizvoda, pakovanje gotovih proizvoda, organizacija proizvodnog procesa. Dodatne funkcije: održavanje opreme, rad sa teretima i materijalima, praćenje rada transportnih linija, usklađenost sa bezbednosnim propisima. Zahtjeve za zaposlenog: osnovno ili posebno stručno obrazovanje, poznavanje tehnoloških procesa, sposobnost za rad u timu, odgovornost i pažnja, fizička izdržljivost, sposobnost za učenje. Trenutno stanje profesije. Trenutno profesija fabričkog radnika prolazi kroz značajne promjene, potražnja za visoko kvalifikovanim stručnjacima, proizvodni procesi postaju složeniji, uvode se nove tehnologije i oprema, zahtjeve za vještinama se povećavaju, pojavljuju se mogućnosti za karijerni rast. Radnici u modernim fabrikama su postajući ne samo izvođači, već važni učesnici u proizvodnom procesu, sposobni da donose odluke i budu odgovorni za rezultate. Mnoge kompanije nude svojim zaposlenima mogućnosti za profesionalni razvoj i stručno usavršavanje. Ukoliko se svidjelo ovaj video na naš YouTube kanalu Fabričkog radnika, stavite like i pišite komentari, kliknite na zvončići, subscribeujte se na kanalu, zapratite naš Facebook, Instagram, YouTube, TikTok i Twitter. A na sajtu giljatv.com, ukoliko želite to da prijavite na website i link u opisu profili. Vidimo se sljedećeg klipa. Pozdrav!